Karasisi kagiye kwinjira kagizwe n'amasibo 12, amasibo 9 y'ingabo z'u Rwanda n'amasibo 3 ya polisi y'u Rwanda. Bakaba binjiye barangajwe imbere n'itsinda rya muzika riyobowe na Lieutenant Jean-Claude Bitingimana yungirijwe na Lieutenant Frank Kamugisha. Amasibo 3 muri kano Karasisi agizwe n'abari n'abategarugori ba RDF na polisi. Umuyobozi winjije Akarasisi yitwa Captain Jane Natamba. Isibo ya mbere iyobowe na Lieutenant Rolion Gihozo na Lieutenant Augustin King Mudaherano. Isibo ya kabiri iyobowe na Lieutenant Serge Niyonkuru na Lieutenant Amon Kamugisha. Isibo ya gatatu iyobowe na Lieutenant Daniel Niyonzima na Lieutenant Eric Habiyaremye. Isibo ya kane iyobowe na Lieutenant Annette Mutesi na Lieutenant Ruth Ingabire. Isibo ya gatanu iyobowe na Lieutenant Delphine Ugiriwabo na Lieutenant Charlotte Butije. Isibo ya gatandatu iyobowe na Lieutenant Justin Niyonzima na Lieutenant Frank Mumvaneza. Isibo ya karindwi iyobowe na Inspector of Police Emi Motanyi na Inspector of Police David Kagaba. Isibo ya munani iyobowe na Inspector of Police Chantal Uwera na Inspector of Police Julien Wakubirwa.
isibo ya cyenda iyobowe na Inspector of Police Thomas Rwagasore na Inspector of Police Ronald Nyarwaya. Isibo ya 10 iyobowe na Lieutenant Valence Ngabirinda na Lieutenant Emmanuel Ufiteyezu. Isibo ya 11 iyobowe na Lieutenant Eric Abingabwa na Lieutenant Celestin Tuyisabe. Isibo ya 12 ari nayo ya nyuma iyobowe na Lieutenant Olivier Nsengiyumva na Lieutenant Diogene Musare.